sledi. Danas snijamo Prison Architect epizodu 4. A ovdje nema struje, kao i ranije. A pa ne može, mora da bude u ovom objektu. Ok, ćemo ovako da uništi. Tako. No dobro. Ne znam da li ovi zatvornici uopšte doći da rade, ali trebalo bi, osim ako se nešto nije pokvarilo. Kod mene su do sada uvek radili. Tako, sad može tako. Pa da, ni ovdje ne može kamera. Znači nisu u foundationu. Treba je lepo sve. Dobro, samo u objektima. Ovdje je sve prljavo. Tako, sad imamo vreme za spavanje. Onda nadam se da će da rade. Evo da gurnemo u treću brzinu. To izgleda da rade. I da se više ne žele. Mislim da možda to oni ne rade. Da tu rade također i ovi juniori i starči. Tetići. Dobro, stavo, da vidim sve u opasnosti. Ajde da možemo, sad samo kad se probude, kad im bude vreme da budu zaključeni, to je za vreme free time-a. Ćemo da ih pregledamo. A ovdje je, u čemu je problem tvoj, vidimo. Nisi povezanke. Connect. Eto. Sad je mnogo teže da neko pobegne. Mislim da možemo još nešto istražiti ovdje. Mislim mi naravno da možemo, ali evo pse. Tako bude posle toga da radiš. To da sad nećemo više ništa da trošimo pare. Isto je ovako poraslo. Idemo se do WC-a. Imate tamo kod vas. WC pa... Zato sam ovdje postavio kameru. Radi. Ok, dungeon level je ogroman. Tako da ćemo lepo da ih tražimo. Ujo, šta sve ovdje ima da se pretraži. Dobro, samo ovaj deo. A nema puno slobodnih policajaca. Evo da sad imamo dog, patrol, tamo imam pse. Mogu ih postavim ne. Treba ovo da postavim. Dobro, ali nema još neću ništa da dajem. Niti ništa neću da radim pričati s njim. To su veliki dungeon level. Ovdje se baš bio. Stvarno se mnogo bio, mislim da každa im je dosadno, tako da ćemo sad da pravimo. Ali ja mislim da sam već napravio, ali ne, to je samo za zaposlene.
za njih. I vreme da im stavimo TV u sobi da imaju što da rade. Tokom priprema. Mislim da sam stavio svuda TV na pogrešnu stranu. Ajde, pomeri se. Ti toliko zabavan TV. Sad im stavimo na lepu stranu. TV. Opet pogrešno. Pa ipak je bio na dobrom stranu. Tako. Tako idemo bacimo i ovdje jedan drink machine. Tako se čuna na sve to i neće više da budu kao za alkoholom. A neće ni da im bude dosadno jer dole stavljam TV. Tako, i da stavim se da ovdje treba 6 karta. Mislim da bi već mogli da pravimo patrole. Ja ne znam na primjer kako patrole. Na primjer, evo krenu odavdje.
Eto tako na kontroleru samo da radi. Tako sad je manji dungeon level, ali to je samo dok spavaju. Tako sad sve radi kako treba, sad ćemo se vidimo ujutro kako će da budem. I... da vidimo da uzmemo neki zadatak. Ovdje. Tako. Znači 50, ja imam 30, tako da to ne mogu. Možda stavio. Da vidimo. Dobro, evo. Samo... Eto tako, sad smo i tu misiju završili, idemo vidjeti onako sljedeću. Aj može ovo, a za vizitore će da bude ovako. Dole negdje. Idemo na materials, na fence. Ovako ćemo sad. Ovdje mogu sad na vrijeme da uzmem ovako ovo. I ovdje ovako. Evo kad završim, tu ćemo stavimo obične vrata. Door. Tu ćemo da uzeti jail door. Pošto bi valjda zatvornici trebali da urade. Ovo će biti običan door. Tako, i sad idemo ovako, fence. I od tih vrata. Tako. Ovo pravi, to se da bi bilo lepše onako. Eto.
Dobro, ovo su završili. Samo još ovo da završili, ne bi mogli da beže zatreniti. Kad imam vreme završiti, radi vam u kuhinji, ne rade. Koliko se jela spremaju. Mislim da bi već trebalo malo da proširimo ovu kantinu. Što ću i da uradim. Znači ovdje je 7. Na gore tu bude još 6. Možeš ovako zapravo. Ovdje su postavili vrata. Kada postavite vrata? Ne mogu da prođu, shvatam. Idemo na materials, removal i požurite. Možda kad bi uzeo ovako objektiv, kamere i stavio da ne bi tu pravili haose. Oni su faktički, mislim, i ovdje pobiju. Su zabagovali. Ovo tamo gore rade, su ovo dole završili, jesu. Sad tu treba da radimo struju. Tako. Onda ovdje uzmem na runc. Da, treba ovako, samo da uzmem ovako. Ovdje bude jedan. Dvojci zapravo. Tu da rade. Mogu oni da ovdje dođu, mogu. Dobro, znači za ovo mi treba visitor table, objectives, on ne mora na drugu stranu. A vratit ćemo odavde. Znači objectives, dot, tu će da bude, a tu ćemo da ih uklonimo. I da stavimo zid. Materials, zid, tako. Sad ćemo to uskoro da završimo, ja mislim da sam ovdje će da se zaglavi jedno. Sad ćemo da vidimo. No sve jedno radi. Dobro, oni to valjda ne mogu da prođu. Jer možda još nešto se stavi pored ovog ili baš to. Tako da sada treba builda common room. Ovo ćemo zapravo bolje da stavimo ovdje jail door. Tu može. To unište, a materials
Tako. Tako. Onda... Šta ovdje još kaže? Dobro, to je šta? To je za njih da se realisiraju, tako čitamo. Jeste. To ćemo stavimo. Baš ovdje. Ovo mislim da će tu odlaze mnogo zatvorenika. .15 puta 15, tako. Onda ovo da uništite. Da ne bi dolazili vi meni s druge strane. Tako. Da ne bi vi čak ovako svuda zaobilazili. Ako ne možete više da zaobilazite, morate odavde. I onda tu se gradite malo pa se vraćate. Sada sam ja tako vama napravio da vi možete i odatle. Mislim da bi čak trebalo još workina.